Dreaming of becoming a doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kynram National Youth Movement HNYM Rngi Circle, haka arpusan trek unailar aja arpenrio, kalalet benjurip ya ke projek 4-star hotel kabrang ya cekmat ke jing pentrei haka te ketang. Ke jing let jurip ke Sangeh de hadian baklayo penyang ye ke jing ujo na ke shnong, namar bayi ke te ke projek la te wat hapedeng ke jing don ki Kynram. Nalor ke jing lap ba ke jing trei ke ya cekmat wat hapedeng ke jing bamshai, ke seng kala lap ru babun ki nong trei ki de ki bar jela. Haba kren chikilat pathai kubor na kaliang kinong ilam keseng kila dawa na kibor badai pet baki deban spin Sangeh Shwa ke projek kat ba om pala ban Pynbeit ya ki Kynram lem kumta keseng kan shimpat lagi wei ke sian jam. सुविधा यार यहाँ तक काम करने आया तो ओरिजिनल मुश्किल नहीं लिखा है ये क्या दिक्कत है हो जाता है तो कम से कम इसका जेरोक्स तो रखना चाहिए नहीं रखा है जेरोक्स सबके पास है वही लाने जा रहे सब रूम में रख रहे हैं ना काम करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं लगता सब लेके आओ ना लेके आओ सब लेके आ रहे ये जाओ लेके आओ सब जेब में रख देना पड़ेगा एक तो जेब में रखना है हमेशा अच्छा है आपका भी कहाँ है आपका ट्रेडिंग लाइसेंस मेरे पास इसी में कब ना बोला दिखा है इसी में मेरा भी है सब सही है ये लोग को मरूं सुबह हाँ बस बात से देर लेकिन शायद नहीं दिनेश कुमार आपका नाम है ना मेरा नहीं है और भी लोग दिनेश बहुत और हाँ ये सजन भारतीय साजन मुन्ना भारतीय Tinakali ang chingi kum kaseng HNYM Rngi Circle minta kasih ke arpusan terik na beperajar kunrio ngiliyo beli curip ya katai ka Projek ka 4-star hotel luxury resort ke beran posom koi ke bahapa pokok ni ka sinar Rngi. Teka cingli curip chingi kum kaseng minta kasih kalong halor koi Kynram kata kalong ba nakali ang hijong ka sinar Rngi ke jongi kila pak da cintok ke basya sak tersim department bakadai ban pesanga isno kata jing terai nomor ba karena pedeng Kynram ka bompat syai ka bompat clear ya kata jing terai klei ke cingli curip chingi minta kasih ngisem ba nakali ang hijong ka tersim department kala penyak cekmat kata jing terai bat kinong terai yang terus kidik bar jelas lah tinakali ang chingi kum kaseng hingi so bonong ba habide kata projek nyimpat la ban pediang nomor ba kadai projek ka ba dangsa apok ka Kynram bar kani kasna Rngi ke jongi tinakali ang chingi kum kaseng ipak ka Kyrwoh ka bahasa Asia ka terus department bakadai ban pesanga isno si sendon ya kata projek pada kalian cing kum kaseng ni so bonong ba nadu minta kasih ka arpusan terik benai perajar kunrio ka terus department kadai ban pesanga isno ya kata projek hapok kasan sengi pada kalian cing kum kaseng ipak Kyrwoh bahasa belada nak kalian ka terus department kam sengap ban ka jai pentre kata projek nak kalian cing kum kaseng hapok kasan sengi ni simpat aku kesenjam habide bat ketika pentah kum basubarang rapi ay kabau sekretari ulah au mentan sekmat tan kaliang jongi kum kaseng ro ngilawana inspection mentak sing hang ni site ni syam ba hang ni kinong trail kinong nakinong bar celat sudah tiba kita kinapa Maharashtra napa West Bengal napa Bihar kum ta terter tingim sim ni kendu buat ya kontraktor pa pentrei ka projek ni kendu ya ustaz engineer ba don hang ni menta uong ba ngar ngam sim tip ya kan projek nomor ba matang suwan nanta sisni arsni de kan ka Kyrwoh ba syang ipa sepoko turis department ba kan pensanga ana ya kan projek apa khatsan ni lem kumta dari kan pensanga ya kan ka projek kas Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Kan nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.